inseko ye, iminwa ye, imiterere y'amaso ye, uburyo ari manini, imiforomere y'umutwe we biri gutuma yigarurira imbaga nyamwinshi kuri isi ya rurema. Uyu Tengetenge Lango Tengetenge w'imyaka 11 akaba avuka mu gihugu cya Uganda. We yaje ate? Ni gute amamiliyoni y'abantu kuri TikTok no kuri Instagram ari gukurikira Tengetenge? Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Radu. Fata igiti nka kizunguza mwarangiza mu kwitoragura ibikivamo. Akazi kanyu no gukora subscribe gusa. Welcome kuri Lango Tengetenge mutoto wa Uganda. 2013 nibwo uyu mwana Lango Tengetenge wo muri Uganda yabonye izuba. Video ye ya mbere yageze ku mbuga nkoranyambaga mu mwaka wa 2018. Ibyo kuba umusitari ndetse akabikimenya bose kuri isi ya rurema ntago yigeze bishyira muri gahunda ze, ahubwo muri gahunda ze harimo kuzaba pilot, agatwara indege akogoga ibirere akazenguruka isi yose kabone nubwo nta muntu wamumenya. Ariko Imana ireba hazaza hacu ntiyabuze kumuha amaso meza ndetse n'umutwe munini, iminwa ndetse n'imiterere y'umubiri we, imbyino bitandukanye byatumye isi yose imukunda, none ubu ngubu bikaba biri kumukomera amashyi. Lango Tengetenge. Uyu mwana ubusanzwe ni n'umuhanga kuko avuga indimi zigera muri enye. Avuga Icyongereza, akavuga Igifaransa, akavuga Luganda, akavuga n'ururimi bakoresha bita Rusoga. Lango afite miliyoni ziri hejuru ya 70 zimukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze. Gusa murabizi ko nta mwana wemerewe gushinga imbuga nkoranyambaga. Bityo rero imbuga nkoranyambaga zose za Lango zigengwa n'abantu bakuru. Umwihariko wa Lango ni ukugaragaza amaso, iminwa, umutwe ndetse no kubyina. Uyu mwana kandi afite agahangano k'indirimbo yahanze, murakazi neza, akaririmba akunda kuririmba karimo Tenge, Tengerere, mukazi neza cyane. Muri uyu mwaka wa 2024 abantu benshi bakomeje kureba Lango. Amamiliyoni y'abantu ku mbuga nkoranyambaga zabo ari kuba ari kureba Lango. Bamwe muri bo bakomeje gukoresha ibihangano bye mu bihangano byabo. Iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu mwana yamaze kuba umwana udasanzwe kuri isi ya rurema. Ubushakashatsi n'ubucukumbuzi bwinshi burakomeje kuri Lango Tengetenge. Niba wakoze subscribe ntabwo uzongera gucikwa n'amakuru y'ibyamamare kuri iyi channel yitwa Love is a Feeling TV. Ndagushimiye cyane, nge nitwa Eric Radu nk'ibisanzwe. Ciao ciao. Love is a Feeling TV. Urakoze cyane, respect.